Trešnja se u posljednje vrijeme veoma traži i podižu se novi zasadi. Sadnice je veoma teško naći i svaka greška pri odabiru uzgojnog oblika veoma se skupo plaća. Nalazimo se na ogradnom imanju Poljoprivrednog fakulteta ovdje u Aleksandrovcu i danas smo pokazali na koji način bi trebalo rezati trešnju prvim godinama uzgoja. Ovaj uzgojni oblik koji pokušavamo da ovdje na neki način primjenimo kod trešnje je neka vrsta visokog vretena. Reč je o sortnoj kombinaciji podloge Gizela 6 i sorte Ferovija. Inače, ova sorta je mnogo prijemčljivija i mnogo prilagodljivija za formiranje drugih uzgojnih oblika kao što su UFO uzgojni oblik i HGV, ali smo želeli da vidimo i da na neki način napravimo komparaciju kako je ovu sortu na neki način moguće gajiti u formi vretena. Sadnja je izvršena u toku 2019. godine dosta kasno, međutim, zahvaljujući kvalitetnom sadnom materijalu, mi smo u toku vegetacije dobili određena razgranjenja i ono što smo pokušali u toku vegetacije jeste da sva novoformirana razgranjenja dovedemo pod ugao od približno 90 stepeni. Gizela 6 kao podloga pruža tu mogućnost i ako možete vidite nakon prikraćivanja na visinu od 1,10 m, 1,20 m izvršeno je rovašenje iznad pupoljaka. Inače, sadnice su bile bez prevremenih razgranjenja i kao rezultat primjenjenog rovašenja dobili smo bočna razgranjenja 1, 2, 3, 4, 5, 6 u tom prošlogodišnjem delu i jedan intenzivan porast produžnice, tako da možemo smatrati da je rast bio zadovoljavajući i u toku vegetacije mi smo sva razgranjenja razvodili. Inicijalno smo to radili čačkalicama, a u drugom delu vegetacije smo koristili ove plastične kuke koje su nam omogućile da u najvećem delu zadržimo taj željeni ugao 90 stepeni. Također smo koristili plastična veziva za jače grane. Inače, za vretenaste uzgojne forme sve aktivnosti koje podrazumevaju razvođenje grana pod odgovarajući ugao se moraju raditi u toku vegetacije. Tako da ako se to na neki način ne uradi, javit će se ili napravit će se problem koji je kasnije vrlo teško rešiti. U čemu se sastoji rezidba u ovoj drugoj godini? Osnovna ideja je da napravimo selekciju grana koje mogu ostati na ovoj vretenastoj formi, a jednostavno da vidimo da li imamo nekih grana koje su možda previše jake i koje bi trebalo eliminisati. Također imamo na neki način potrebu da regulišemo i ovaj gornji deo i da primjenimo mere koje su neophodne. Kao i kod svih ostalih voćnih vrsta, kod vretena, kod trešnje bi trebalo težiti tome da bočna razgranjenja ne budu previše jaka kako ne bi preuzela taj neki intenzitet porasta. Ako posmatramo razgranjenja u ovoj zoni ovdje, možemo zaključiti da je većina njih ima relativno dobru debljinu, dobru jačinu, tako da ćemo ih ostaviti izuzev ovog razgranjenja ovdje koje je u osnovi već previše jako. Tako da ako ga ostavimo u ovakvom obliku doći ćemo u situaciju da na neki način postane konkurencija, a razlog tome jeste što nismo uspjeli da ga u potpunosti povijemo i ovaj uspravni rast prirasta je u stvari na neki način postao sad konkurencija ovoj centralnoj provodnici. Znači, u ovom donjem delu prvi zahvat koji ćemo raditi jeste uklanjanje prirasta koji su previše jaki, koji mogu postati konkurencija centralnoj produžnici. Kod koščavih voćaka radimo obično rez na patrljak, tako da ostavljamo patrljak dužine do 10-15 cm. Osnovna ideja takvog reza jeste da se iz preostalih pupoljaka razviju nove tačke rasta. Najveći problem kod trešnje i kod ovog uzgojnog oblika jeste što nakon formiranja roda dolazi do stalnog premeštanja roda na periferiju i veoma brzog ogoljavanja te zone. Da ne bismo izgubili te tačke rasta, mi ćemo uraditi prikraćivanje na patrljak. Ja ću sada prihratiti ovu granu. Ono što je važno za proizvođače jeste da treba da vode računa da se prikraćivanje uvek završi na taj način da zadnji pupoljak bude gornji.
To inače je zahvat koji omogućava da se iz tog gornjeg pupoljka razvije jedan jak uspravan prirast, ali istovremeno će se iz donjih pupoljaka koji su ostali razviti slabiji prirasti sa dobrim uglom grananja. Tako da u sljedećem koraku mi možemo eliminisati taj jak prirast. To je zahvat u 2 koraka, ali je dosta se pokazao dobrim kod trešnje i u svakom slučaju ga treba primjenjivati. Znači, na ovoj konkretnoj grani prirast zadnji pupoljak na kojem ćemo presjeći ovaj gornji, radimo ravan rez i ovo je u stvari taj patrljak koji ostaje kod trešnje. Posljednji pupoljak je ovaj gornji, očekujemo jedan snažan porast, razvoj iz njega, ali i razvoj bočnih koji bi trebalo da imaju otvoren ugao. Kod trešnje ti uglovi bi trebali da budu znači negde od 70 do 90 stepeni u odnosu na centralnu stožnjenu. Sve ove preostale grane ćemo ostaviti. Ovdje imamo donekle preklapanje zbog vezivanja koje smo uradili, ali ćemo ostaviti sve grane i ono što se mora uraditi kod trešnje jeste ne bi smela da se ostave ovi jednogodišnji prirasti neprihraćeni. Zbog toga što ako pogledamo ovaj vršni deo, vidimo da je broj pupoljaka mnogo veći, da su internodije kraće, tako da ako se ostavi na ovaj način, ako se ostavi čitava grana, imat ćemo jedno aktiviranje pupoljaka i sav porast će biti u tom vršnom delu. Tako da vršimo prikraćivanje vršnog dela i odbacivanja velikog broja pupoljaka ostavljamo ove koji se nalaze u donjem delu. Znači prikraćivanje, pokušavamo da vodimo računa da grane u donjem delu budu nešto duže u odnosu na grane kako se ide ka vršnom delu, da bismo imali taj neki piramidalni oblik u krajnjem i uvek prikraćivanje vršimo znači na taj gornji da bismo isprovocirali razvoj donjih pupoljaka. Ova grana je već malo jača, nju ćemo također prikratiti malo duže, ali ćemo istovremeno podseći kako bismo isprovocirali preventivno formiranje novih grana. Inače, kod vretenastih formi kod trešnje najveći je problem ogoljavanje koje će se javiti nakon 2 do 3 godine. Svi zahvati trebaju na neki način u rezidbi da omoguće aktiviranje novih tačaka rasta da bismo mogli da vršimo zamjenu rodnog drveta. Ovo je malo oštri ugao, ali ćemo ga svakako ostaviti na taj način i izvršit ćemo prikraćivanje ovog. Znači, odbacivanjem ovog vršnog dela želimo da eliminišemo veoma veliki broj pupoljaka, odnosno veliku gustinu pupoljaka koji se nalaze i uvek imamo jedan snažan porast u vršnom delu onoga što u kasnijem razvoju, u kasnijem formiranju uzgojnog oblika trebamo da eliminišemo. Na ovaj način mi smo završili rezidbu ovog donjeg dela. Ostaje nam da vodimo računa znači o onome što ćemo dobiti kao rezultat. Vidimo da su se pupoljci probudili, da ćemo imati relativno dobro aktiviranje i nama je u interesu da to razgranjenje na ovim bočnim granama krene što bliže ovoj centralnoj provodnici. U ovom gornjem delu veoma često dolazi do formiranja duplih, znači provodnica koje nam ne trebaju i obzirom da je reč o vretenastoj uzgojnoj formi, uvek vodimo računa znači da ostane jedna. Uvek je dobro prekratiti ili vratiti na takozvanu pa vodilicu na slabiji prirast, tako da ćemo eliminisati i ostaviti znači samo jednu od ovih vodilica. Ovaj deo ovdje bi trebalo znači sad na neki način inicirati da se razviju pupoljci, da imamo jedno razgranjavanje od osnove ka vrhu i zbog toga primjenjujemo zahvat rovašenje koju smo ovdje već uradili, a to je znači da iznad pupoljaka gdje želimo da dobijemo novu granu izvršimo zasecanje, odnosno zasecanje kore i delimično drveta da bismo iz te tačke rasta, iz tog pupoljka dobili novi prirast. Proizvođači ne bi trebali da se plaše toga da će dobiti previše grana. Uvijek je lakše određene grane prikratiti ako ih imamo više, ali ako se u početnim godinama razvoja biljke ne dobiju razgranjenja, to se vrlo teško dobija u kasnijem porastu. Tako da je neko razmišljanje da je uvijek bolje imati granu koju možete prikratiti, pa onda nakon toga izvršiti njenu zamjenu nego ostati bez prirasta. I prilikom rovašenja uvijek vodite računa da se pupoljci u donjem delu mnogo teže aktiviraju nego ovi ovdje. Znači, ako nemate dovoljno vremena ili ako jednostavno ne želite da toliko radite, uvijek pokušajte da rovašite pupoljke koji se nalaze u ovoj zoni ovdje. I ostaje nam znači sama produžnica, otprilike u zavisnosti od intenziteta porasta,
Ukoliko želimo da porast bude slabiji, onda ćemo je manje prikraćivati ili nećemo nikako prikraćivati. Ukoliko imamo slabiju biljku, onda bi trebalo intenzivnije prikratiti. Ovdje ćemo odbaciti otprilike nekih 25 do 30% porasta i ono što također nije loše jeste da se bar par ovih pupoljaka u osnovi zareže i sa time bi se u stvari završila, odnosno kompletirala rezidba ovog stabla i na neki način stvorila pretpostavka da u ovoj zoni dobijemo nove priraste, da se na ovim prošlogodišnjima sada formiraju rodne grančice u tipu majske kitice za sljedeću godinu, tako da možemo očekivati da će ovo stablo sljedeće godine znači ući u plodonošenje. Gizela 6 je relativno slabije bujnosti podloga, međutim i dalje dovoljno bujna, tako da je jako važno da se na neki način uspostavi taj odnos između rasta i rodnosti u što nekom. Uzgojni oblik UPO, Upright Fruiting Offshoot, je relativno novi uzgojni oblik koji na neki način dosta aktuelan i dosta se koristi u proizvodnji trešnje u Americi. I mi smo željeli da na našem oglednom imanju pokušamo da vidimo pre svega koliko je to realno u našim proizvodnim uslovima s jedne strane, ali istovremeno da damo pokazatelje realne proizvođačima kako se to na neki način radi, eventualne propuste koje mi uradimo da ne bi oni ponovili ukoliko se odluče za ovaj uzgojni oblik. Ono što smo konkretno sa ovim stablom uradili u toku prethodne godine, do izvesnog perioda stablo smo držali u uspravnom položaju da bi ga onda nagnuli pod ugao od 45 stepeni, približno 45 stepeni i vezali uz armaturu. Najveći nedostatak ovog uzgojnog oblika jeste relativno složena i skupa armatura i veliki broj radnih operacija koji se mora primeniti u toku vegetacije. U toku vegetacije mi smo pokušali da sve uspravne priraste koji se razvijaju vežemo ili na neki način fiksiramo u žicu i to je zahvat koji se mora uraditi u toku vegetacije. Ono što je također želja, odnosno ono što je cilj u formiranju ovog uzgojnog oblika jeste da se čitavom dužinom stožine koja je sada položena formiraju novi uspravni prirasti i otprilike ovo je neki optimalan razmak između dva prirasta koji bismo mi želeli da imamo kasnije u punom plodonošenju. Nije dobro kad imate ni previše blizu ove priraste, nije dobro ni kada su previše razmaknuti, nije jednostavno dobiti taj optimalan broj, ali treba pokušati da se na neki način formira ono što se želi. I druga stvar koja je jako važna za ovaj uzgojni oblik, mora se voditi računa o tome da nisu sve sorte pogodne za formiranje u ovom uzgojnom obliku. Sorte koje prirodno formiraju bočna razgranjenja na ovim uspravnim prirastima nisu pogodna za ovaj uzgojni oblik, tako da ukoliko se odlučujete za gajanje sorti kao što su Cordia, Regina, onda možda ovo i nije najbolje rješenje za vas, trebalo bi tražiti neke druge uzgojne oblike koji su mnogo prihvatljiviji. Što se tiče rezidbe kod ovog uzgojnog oblika, ona je dosta jednostavna i jedan od osnovnih razloga njegovog uvođenja u proizvodnju trešnje je upravo ta jednostavnost. Za ovaj uzgojni oblik su najpogodnije sorte koje formiraju kratkorodno drvo i sorte koje na neki način imaju tendenciju plodonošenja na kratkom rodnom drvetu. Ako pogledamo sada ove novoformirane priraste, možemo vidjeti da se u osnovi nalaze cvetni pupoljci. Nema ih puno, međutim ti cvetni pupoljci će dati plodove koji su odličnog kvaliteta. Ono što očekujemo od ovih prirasta u toku ove vegetacije jeste nastavak porasta i lagano formiranje kratkog rodnog drveta na ovom delu ovdje. Tako da bi na ovim sada prirastima u sljedećoj godini mi trebali da imamo prvi inicijalni rod koji bi u stvari bio rod na majskim kiticama. I ono što je sada vezano za rezidbu jeste da treba voditi računa da previše jaki prirasti nisu poželjni. Znači oni mogu da budu problem, tako da treba težiti tome da imate optimalan broj prirasta koji su ujednačene debljine. Ako pogledamo ovo stablo, otprilike ova dužina stožina je nešto manje od 2 metra, vidimo da su ovi prirasti relativno ujednačene debljine i ti prirasti će ostati kao takav. Najveći problem se javlja sa jakim prirastima kao što je ovaj ovdje i oni na neki način mogu da naprave problem i da preuzmu, odnosno da budu konkurencija ovoj glavnoj stožini što nam svakako ne treba. Mi ćemo
rezidbu kod ovog stabla u stvari bazirati isključivo na uklanjanju ovog prirasta koji je konkurentan i prilikom uklanjanja bilo bi dobro da se rezidba izvrši tako da se ostavi patrljak sa jedno 3 do 4 pupoljka. Šta želimo na ovaj način da postignemo? Želimo u stvari da iz pupoljaka koji su preostali, znači ovdje imamo 1, 2, upitno je šta će biti sa ovim 3, da dobijemo 2 nova prirasta koji će biti slabije snage rasta. Na taj način bismo dobili znači priraste koji bi bili ujednačeniji i samim tim mnogo prijemčljiviji, odnosno mnogo više pogodni za ovaj uzgojni oblik. U narednoj godini ono što je također dobro i što bi trebalo uraditi, sve one pupoljke koji se nalaze sa gornje strane bi trebali da sačuvamo i da pokušamo da od njih dobijamo nove priraste. Znači zahvat rovašenja bi također mogao da se primeni i ovdje, samo iznad pupoljaka koji se nalaze sa gornje strane. Pupoljci koji se nalaze sa donje strane nam nisu potrebni i oni se uklanjaju u potpunosti. Znači možemo ih eliminisati ili u ovoj fazi ili malo kasnije kad vegetacija krene. Također ove slabije koji se nalaze na prošlogodišnjim treba ukloniti iz osnove, tako da tu sada više nemamo nikakvih prirasta. Do kraja izvršimo tu eliminaciju i svakako znači rovašenje pupoljaka koji se nalaze sa gornje strane, jer ovdje bi bilo dobro da imamo nova 2 prirasta. Također ovdje možete vidjeti znači da imamo u osnovi cvetne pupoljke koji daju dobar kvalitet. Ovi pupoljci i plodovi koji se formiraju ovdje obično su najbolje kvaliteta, zato što imamo dobar odnos između liste, mase i plodova, tako da se oni ostavljaju znači zbog tog inicijalnog plodonošenja, a i zbog inicijalnog regulisanja bujnosti. I sa ovim zahvatima mi smo u stvari završili rezidbu ovog uzgojnog oblika. Rezidba, zimska rezidba ovog uzgojnog oblika bi trebala da bude minimalna i trebalo bi se na neki način fokusirati na letnju rezidbu. Također nećemo izvršiti prikraćivanje ovih jednogodišnjih da ne bismo znači dodatno inicirali neki porast. Suština nam je da se u ovoj godini razviju ovi prirasti, oni će imati znači nastavit će sa porastom još nekih pola metra, ali će bočno krenuti da se formira rodno drvo koje će u sezoni 2021. doneti nove plodove. Inače ovaj uzgojni oblik je dosta jednostavan za razumevanje koncepta rezidbe i uglavnom se svodi na potrebu da se kasnije nakon plodonošenja vrši zamjena ovih nosača koji su stvari doneli rod. Oni se ostavljaju nekih 2 do 3 godine i nakon toga se vrši njihova zamjena, odnosno rotacija. Moderni zasadi na zapadu na slabobojnim podlogama kao što je Gizela 5 ili 6 traju 15 do 20 godina. Proizvođači tamo brže mijenjaju sorte i voćne vrste zasada.